uh, and director Den Vibes Com Films, Timeless Media Gulu, Main Street opposite Wato, next to MTN Service Center. Wanonge kuno. So, yunge biwinye na machim kenye ke mera supporting. Kumeno ba ya yum tutwala bino na feel so anu anyaka kin gang gen ki mukaya fo ma tek la dit. Worry ba ne donyo nyen ero dana malubi dana mangi duong lo wa ana ke nyala chan ma da titi yo ne ni amo ya yum afo star ya yum de twal mi na kare ni mi wa te ke ba yo kono be ni peni feel ni no be pa bi nenu so an ke mecha ke mama te kere kumu wan ate mera mini wu video offer we mo ne magiloni yom twin matin ni papa tetie so an pangyo ko wacha uyi na mini wu offer amaga wu video minano ugame wu odong eno do ni yom twin matin ni papa tetie manyuti wabi yupe will mitam me achiel wabi mako video palotini yom twin matini papate ti wa mer video no be class video be level mala mal kiri beti onano food meri tikomani wabi yobogi wabi organizing wa mako video wa bio please a legal lega don't forget to follow these people, don't forget to support these kids by following them on TikTok, Facebook, Instagram, YouTube channel. Please subscribe, comment, share, click the notification button, make sure it rings. Please also support Vibes.com Films, Timeless Media Gulu opposite Wato next to MTN Service Center. Our contacts 0781 377. So ke mecha ke mama te kere kumu wan ate mera mini wu video offer we mo ne magiloni yom twin matin ni papa tetie. Alright, for my tech and the director Den Vibes.com Films, kumbe di chani kirete neno ne kere ni Timeless Media Guam obot mukai gen ke anyaka kin gang ke mara do mama iti mabe it is mara it are representing Uganda ja for you. Be proud of your country, eh? For my tech. So, kumbe ana bino a weekend enini abino mere fail. Chia neno lutina rio ni. Chia ene ja stars ma mega money mana mar neno gi TikTok ba. Chia wi me mo we. Anyaka kin gang chia we okay. Ati mieto en la dit pa lutina rio ni. Chi bene ki gumma be atugi nongo neo. Abino kany la wo achamo amaro bolo kulu iwai kulu ni gluone no me wai kachi on pi ngani kulu walo very good la wa onyo pi kuno ba watin football wa ati smarta so ya yom tutwal merware kilo tena rioni watiga planning omero wa minigi video offer machalo Timeless Media Vibes.com Films wa mi video offer iwe magiloni papate tie undu winyo we ane we kapo winyo papate tie ke sample ngang kangi ko ini jorwe egi tan no mira wil fula wila chaya wila lemona wila ego beri chani gimini wang timin no ki fora job ki daro don't make it there ka der ni pe ikere ki cha jonga luno fuko no ka vera pay more food un ilo no ya mukai ya mukai ilo no luno ka vera mukai luno ka vera another one is there tuku ingi chamo and any kid pa chamo der ya ulu kona yo gal an ka pu tira pa dog what you what in life patero in patero ajulu bang panya kin gang atiel gen
Man en lo tiang ma kite pelo we kara ni yamo amono to mi chuak ba mi chuak komge akono ge So in 20 years or mete wana la tiang no anyaka kin gang ko yo at tay ma mege ma dit ka ngom te dirata ma dit kan at manu kadung chene ma wel ma tere mi ro ben million piara ngwe menu lega na aya mukai ko man mukai you know me yung grofa pengen furi Palda ka yun kwa. jango raja so to ba ingi le wo beru ka na mwana nyeri wana mo madaba ke nan cho de lo ne no remo mi o da on ne no ga wana mo namo dal kume no we ni be na ina we be check nya be check kono kama ma be ni ko so one for my tag full fo je lo wa be gang ngaro for full ene ba me de Met boom no ngoi ka no ngo ma pol pe no ngutia ke kan kunong jo maleme kuman ubera mini gi full ti jone ana dike maja gudwa ki makaro kuman ba am gi pe wil yo pe wil fo yo wana nyaka kin gang ki mukai mera twin maleng mi te kere me te kere kiri di beru kere me te kere so le bambi ili le bambi kwani through this loteno le bambi kwani kere kamo so foji kumena kan foji mur kan mur in yang lo ka ja